Ay naapo. Kita ako mare. Aglalabas mo ng dagiti mapanagto kumare. Pagbuka ko na, okay kami. Di ba, ante ni Kapitan Dayta? Datay maysa. Oy, Kabsat ni kagawad. ay apo, pamilya malunggay mo ilang gayang Ay, na. tupadan. Datay maysa di asawa man ni kagawad. Ay, supay, ane. Ay naapo puro kapamilyada mo din kumare. Ay naapo agpaiso nga talaga. Ay naapo kumare. Amom, nagpost sa kidi Facebook, kidi rabi kumare. Nag-viral. Nyaman tin popos mo, Mare, baka pakaibarbaranggayan taman ata. Ay naapo kumare. Kamay panggap adi tupad dito yung barangay tayo kumare. Ay, gasjay? Ay naapo kumare. Nag-viral kumare. Ay, gasjay yan. Amom, nagadugayam ti ka barangayan tayo nga agrek-reklamo mo laeng kumare may panggap dita tupad. Ang man ko, Mare, agpaiso dayta. Tani kita man. Puro kapamilya mo tanda kiti opisyalis iti barangay iti maisalsali kumare. Amom kumare. Oh. Iti damag ko nakadanon kanon kadagiti opisyalis iti barangay kumare. Agi, nasayaat ko, Mare, tano ang muda mo. Kawan. Nyang iti kwada. Ay ag high blood kano kumare. Dagiti opisyalis ag lalo ni kapitan kumare. Ang tayo na silyanda. Ay kawan Ay, no sino ti mga tisili iso ti magasangan kumare. Ay, apo. Kaya agpaiso mat. Dayta nga napan mo infos, no, tutupad. So nga Kada dole. Ano? Data, dole nga kunada. Ay, apo. Dolin gayan ta dolin damat kada larong-luar mo pa nagpipirma. ay na nakunamon kumare. Ay na napapaot pa data pa nagdulinda kumare kaysa aji pa nagdalusda. Kit iso, Ay, Mare. apo. Kita tupad-tupad. Ay, Amom ka day datay damag Oh. Ay may isa nga bulong limada nga mangwalis. At kakakapay lang, Mare. Ado ti istoryada hindi di obraan da. Isumot kumare apay di mi amo ti mining titupad. O ti mining titupad kumare. Tambay, upo, pahinga at daldalan kumare. Kaya man, Mare. Da kumare. Kaya, Mare, talaga nga agpay-pay so day ta nga meaning na lumabas kami ki adda di da nakalinlinong da Ay, nga agi istorya. Nakunamon kumare. Ay na, apo kumare. Numaalak titupad. Ay na apo. Pati jay agong ni kapitan kumare. Linisak kumare. Ay, Mare, amom no sak mo ti maalat ti tupad. Ay, madalusak amin. Iraman ko pa nga parutan ti urmot ni Kapitan mo nalinis. Ala, kumare. Ni Kapitan Samo, deta ni sumungsungan. Ay ki, ison sa kumare. Ay ki, bareng ako mare, no isali na tan titupad. Because lag high blood mo, Mare. Baka umeda ka sa langadan, ta impupus mo gamay. Nya? Ay ki, pay sumot. Ay, naimbaga bigat, kumare. Mayat adatoy kang atal talaga, kumare Berta. Mayat nadanunan kamo lang ditoy. Ay, naimbaga bigat mo, apo kapitan. Dumanon kayo, Apo Kapitan. Mayata, adda kagayam nga tal talaga ditoy, kumare Berta. Mayata, nadanunan kayo ditoy nga agkumare. Na, umay kuman into udain. Ampay, kumare Berta. Anya ka numanan. Datay napan mo info post di gente Facebook, kumare. Ay na, apo kapitan. Agpaypay sulang met datay in post ko iti Facebook. Diba, kumare? Ay, ang paysuday ta Kapitan, atay na silyan kayo. Kaya pay sumat. Ay nabaw, han mga kasta ako mare. Ibabain nyo mat iti barangay tayo, kumare. Han nga kasta Ay naapo kapitan, agpaypay sulang mat, data in post ko ay Facebook, apo kapitan. Supay Kapitan, kaya no insap-sapam ko mata nakitang dagiday limabas nga na pan nagtupad. Ikad ni antim day di may sa. Correct.
Kabsa mo, de Maysa. Kaanak kam, de Maysa. Asawa ni Kagawad, de Maysa. Kakabsat na kita opisyalis. Nagkorek ka. Ay naapo kapitan, puro kakabagyan nyo nga opisyales iti barangay. Kaya naasidag iti sa kaanan nyo, dagiti nakasali iti tupad, apo kapitan. So nga agpay sulaeng, data in-post ko iti Facebook. Ay naapo, da kayo nga talagang agkumaray. Reklamo kayo nga reklamaw, nga kayo nga may salsali iti tupad. Yun na kita nyo, dagiti parangan nyo. Di yun tupay, madalusan. Nya. Ay na, apo kapitan, amo nga bibyangan ti paraangan me. Pinagpaypay sumot nga talaga. Nutupad, awang kami. Pagpaiso kumare, idi akap, apo kapitan, awang kami manen. Di ayuda, awang kami manan. So nga itong eleksyon, apo kapitan, Ay, hawan mo, tinagad mo. Nga,